Joshua bangan sa batay ika jing ekran bata kasni halot kisan tri ki mak jing tawa kani ka bo bodi batmai jing alam trong som laramon sam lap kemen ba sam larben kawai ka jing tawa ka ban kong ko ti ka du nang kong ek sarkar tolong ba lada ka sarkar ka chukun snow ba kayang kanung rem jong kwat ba ban persya jing ti yurniam ka seng het report ya benai manswa la dawa ba kali benlek dia kam tak wanda ikan solution hipo yang buat ko ah ni la yasaki mene ki ui ba jan berok ki nom hikmat ki la sementa bat ngai i ba kidan lang kaju kanong rem ban tiang yang tak solution bat ngasu dan tanggawi ke jenget ba ya ki bil arai ko ing bat ko an ki represent nam ta kasur pat ba bat nganget ba kamlei pen kelak hongkong bat kamlei pen kelak di nabot kata ke penangkong ba nak kalian juga sengis ngau kabang ibu nangkong pang kata ka julong juman de jing jiap saki bela jia bolong ke public hearing nam daban shna ka Shri Simen ke jimat dawa kalong ban scrap di public hearing lani ban suspend ru yang bisi ban SP kiba hakti ke district hak jing ya thel jing ya tai ke bala jrong ka sarkar ru kala peni le jong idaw binogrem bat le pon mandur kata jing thir ya tai kalong ban tonno taka independent committee ba inquiry itu jing ja ki bandan bukti kan kli di pelong lai duit DC USP nondon benta iru em bat kita ki stit budak jong te jaka kendon bakang ya bian pabian om le tang baken haban ti benia jinglong cuman jing ja public hearing on ti hap kene committee kan pedru ya jinglong cuman jong ka may mariang ke cakap nomor kidon kiksha kidon kikrem kidon kicakarep bat kumtar ter bat langba kenika fact finding committee ladalap yendu hidu ba bakla lanti kamtam public hearing kengat jing penstom kata kalong ba kejing yakren nakal yang jongkaseng bat ila banjur ru bakat ba kenika fact finding committee kampat dep ya report kita kijing persang bat kita jing sedang jing trejuk na Shri Simen lipat sange totally sange telah nginget baksakan bat ke juban lak lada ka keren mata ni bakat jing tre kenya sakmat jing iru misa habya perdat lang tekata ka pon mak banang ko ka ibadai kene isu jog ne keren ni snoto ba kadai ka central subject kandai hati kupor bila pelong jeki mat kalian juga sarkar jelak la intervene kupor ban kular bandan ke joint delegation penyekren basukar India hari kene kadang pending sa kajing keliang di menteri sarkar cukup kuat kekia na way showay dinaliang juga sengim sukman song thai bat ngaliang usiam laong baya kaju kami memorandum tak dorkas cukup ki isu ulapan boy hakti jong ta inyun mesta pada pek ke kuat kekia bat kalau ke sarkar jelar kalau kular ban tenli nanti ya ka seng berkuai ban ban penyo appointment ban nagaliang ko sekretary ko kren direct bat ni minister concern bedai bat ka isu jung mati bon ke jerwet ko ni grem ka bangi i na ka por spor ngi snow na ka por spor bat ni kwa bahantai kalong no ka bajak ba guarantee ya biadai bat pini ki kajing kata transparent har kom tungkam tungjam ka bakaseng ka jukren na ka por spor om tangham tempi siri bat di si babon ni ki ba ngi jukren ni lapan snow ba jiki personal interview nam tak grade B and C kadulu kadi dem pendu no andai nakaliang jongka sarkar kala di kana apa ya kasi andi la pendam kadang stang ya ka B kindia bagi amrindan ki belong complication happen examen dengan kimi nanti bak sarkar le ya ki badan kamtam bat kamtam ka jing khot jing subah haka tungkam tungjam hakun rupan kalau khot subah ngan supan kan mau dehu arjar atusau bahkan yang jongka sarkar kala kau ke reform committee balakri di bak Frederick Karkongor ban pan bahasu jing terikam jong ke MPSC ila ai ki ajmut nak yang jongka seng bat ngai iru lasim jeng ajmut jong ki ru pokmat jong jelat ki stakeholder bat kata keju committee kala submit government bat kidon kat totally ki ba MPSC kala penterikam bat midang pan detail kes hak detail su untuk biji ke komiti kala komiti kala hak dokumen kenang ba niok penjena su de tumbu kalau kita kidon bentang kiba kaseng kala ajmut nam tapan ba ke pasti kila rong kita katop kena penjena su bat
ki dan ki boni ki jawat stok bitan ko bakaan kam dei ke bestuk dei ile se kadang mi isni kendan ki jingkela bat kita ki pentai bang hab penkelana ke spor kenang ba taka jing angdot ke jing trang na ke liang jong seng bat dei tang jong ki siu jong babun balang kita ki jingrung khang din kita jing ya sempisane tai tang badan itu ki MLA tang itu officer yo kam asgoba kendi bendu bandam no de tang kita ba de hok ban yo ai kan yo la de menulu ngdon kan no ke jing konyo mesti merai kai bengi yang kan ngorem kolong thung jam hapo ko jala habaro cepat man ke belong transparan ya kita ki benta ki ba ya keren bat sarkar bat ki ba ka sarkar kalau kubur bat la penterkam hot kam lepat dili sing ngalak penong kampak lok cispa handai jan nyupo persen ai kalau kita kijing angut jongka nari yang jongka seng bro kawai kila urong bat kidang don kat tu kan ni bentang belong beri teknikal betang hap tengku kan nak kalian juga seng ngirup ni hap barsong kam dai bandai ke basuk pemangong kam tam MP siru yo se kidang don ni bentang kiba ni hap ipan bah ke jikala jong pot pemita ki ai baru ni hap le bombong kanang bakanu bentang ke bang ismu bing sedang kalong ke basisok bat ke bang fit ti ko wada ke jingkut suba junam hapo jala ke implementation sebagai MRC kepala Long An Rusnam Arja Khandri misutu kawan rak stuk amendment Arja Rapau dan ki isbun ki kendrum kendram di bala penlompat ini kaan panpoi su gubernur na gubernur panpoi pas sokar India andai nagaliang kaskan dia kala pan ke jimpensai na sokar jala bat kila sakiru di por idondu balik sepo kajing bisar pan challenge ya kedekaan ka tahu Arja Khandri andai hadu kawai ke kudu kelasu perkut no untuk kakias bat kalian ni juga seng kumangi terang bengi anglur bag tak kerdop bantalasi mendir kita mendiang no wat isutu kidan jin hadu ka pratri kita ki kerdop ba la produk haga an jong Arja Khandri andai ge bengi ku aban ong golong isutu yule se kenam la bat sna bro fat andai ni ku ba itu ki belum top priority ki caka sarkar dan sedang marma Arja Khandri kita saki ka sarkar le khap ribon ku umling kawan ok klam covid kalan cek itu virus kendiat hadin mata usna mi da penjeng tak fut apakah kasteng dari pensengit de kajing yakran dalam takasinya kalian siam kular bat kubur ba ya kanti umling sedang marma bat kan sadandu kajon inspection di caka penyebit binia kenang ba ya kata ke kedok bantalasi ban cek mendia kan sedang dong anti nepo umling bat kham tamru anti porata syara anti po ijen listrik idon ki jerwat kalian juga ndo ko siap hot man swala dep identify ki caka handai idon ki kadi gebri jong ki kuai ki tempo ki terai caka ki masuk entala sang ban wat kuwi ya keniru ki labu lakum dulu sabnai pendap no ban wat ban yo caka handai ke betul nanti umling ba don lupa kamut ba lakum dulu apu argunai itmi nanti ba kenek dok kemudian no kum kayang haibor masra kejing start cong government nomor ka ani la kadau habdan hi nakaliang police department habdan hi nakaliang jong labor habdan hi nakaliang jong tourism habdan du nakaliang jong education dibat inbolang la jaka nang ba ka state kejing tikam kita ni benta ki ba nakaliang jong ka jiafran ta kasigi ka ba sarkar kalau kubur ya ki ba nakaliang jong kaseng kala dawa habiadai ba kene kamirsa ka ba anjung pi nombala kalau bandra kalau an nem Arja Rapau hak jupor habangi kuli ni kaan ni badang senjor kadang pelak pelak dek ai bangi pelong ajmut sarkar tu por pelong kariban klong ita kendon na gobok permit ban tersat hak ni ka an ba tmai Arja Rapau kena penampat panjusu kata golong ke police protection nang tade ka jing penalti je ki ba penkan je ni de hak tu por kala pas ke kabinet bat kala phak su gubernur udan kini ki jing keli halor kani ka jing kani ka penalti bat kam ya taklif hendai na kaliang jong ka sarkar kanang perjana yusu bat yakni la kular balang pan hasu de kabinet la pas de mata kasni la kular ba naduk haduk apo khasan segi kini ani di kampurano bat kenang ba kita berjalan buan rum sidi man ke por rem kita selalu yang rem kita gadon kita katrak rekod jika beri buan nak dulu berjalan buan tak seni ni menjadi ni suban lanjut dalam sini kena myolak supaya lagi gagal mar ni jusaki berbor ang baki ni kinong trai berjalan ngimtep buan gadon sesengi cukup trai
Dari belas ni yang jelas ni hindai tentang jual segi pelong pat jika mandi dengan tan berpedri nak kerti jumpi kulit nak cek jelas bagaimana berjingsa thong lekse mat kenal tu kebeji om sosun boleh kemo ko tu beri nda lawak ke story ko tu beri wadon pies lepas we kecaka di ko kita ke jingja ni sepen bor ek sarkar ba dari pen klanju su ki extinglo wadon lupa banan penjanai pan menteri kam su nalor kini kedok badan nalor kini ki an sepan gile bor kumju kenang ba kan long double check ye ki beri ban don po ke jela jungi ba kinam bi urum ladlan kat ke bi